Aze nanone muri gahunda z'amakuru ndetse n'ibiganiro bitandukanye dukomeje kugenda tubagezaho mbabwira ko ibintu byakomeje gufata indi ntera muri Tanzania. Ni Tanzania rero ni igihugu giherereye mu burasirazuba bw'u Rwanda nyuma y'amatora y'umukuru w'igihugu ndetse n'abagize inteko ishinga amategeko. Abaturage biraye mu mihanda barakora imyigaragambyo bamagana ubutegetsi bwa Madamu Samia Suluhu Hassan maze igihe ayobora iki gihugu cya Tanzania yagiye ku butegetsi asimbuye John Pombe Magufuli nyuma yo kwitaba Imana. Hanyuma rero amakuru atugeraho muri aka kanya nyuma y'ibyo twagiye tunagarukaho cyane ku bijyanye n'imyigaragambyo ikomeje kubera mu mijyi itandukanye harimo umujyi wa Dar es Salaam ndetse n'ibindi bice bitandukanye byo mu gihugu cya Tanzania. Amakuru atugeraho aravuga yuko ishyaka Chadema ritavuga rumwe n'ubutegetsi muri Tanzania riravuga ko hafi abantu bagera kuri 700 bamaze kugwa mu myigaragambyo. Ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi Chadema rivuga ko imyigaragambyo ishingiye ku matora muri Tanzania yaguyemo abantu hafi 700 kuva ku wa gatatu tariki ya 29 Ukwakira. Abayobozi baryo basuye ibitaro byo hirya no hino kugira ngo rero bagere kuri iyi mibare. Umuvugizi wa Chadema witwa John Kitoka yatangarije AFP ibintu n'amakuru bya Faransa ati ubu tuvugana abapfuye Dar es Salaam bagera kuri 350 naho imanza hari abarenga 200 niba twongeyeho imibare yaturutse mu tundi turere tw'igihugu tugera ku bantu hafi 700 bamaze kwitaba Imana. Umubare nk'uwo ngo wahawe AFP n'umwe mu nzego z'umutekano utifuje ko amazina ye ashyirwa ahagaragara muri iki gihugu cya Tanzania. Imyigaragambyo rero ikomeje kuba ndetse yatangiye no kugira ingaruka cyane ku baturage by'umwihariko uretse kuba basiga ubuzima, ibikorwa bimwe na bimwe byakomeje kugenda bihatikirira aho amaduka akomeje kugenda atwikwa, imodoka zigatwikwa mu mihanda itandukanye Dar es Salaam ndetse no mu mujyi wa Mwanza. Reka turebere hamwe nk'uko kimwe mu bitangazamakuru bikora imbere mu gihugu cy'u Rwanda cyabyanditse ati ejo narahanyuze ni ukuvuga muri Tanzania ati nanyuze Kahama nsanga bari gutwika amapine Arusha ati ho imihanda yari ifunze ntabwo abantu batambukaga ati imihanda yari ifungishije amabuye. Umushoferi rero waganira kimwe mu bitangazamakuru bikora imbere mu gihugu cy'u Rwanda yavuze ko uko kwa kane yanyuze muri Tanzania mu rugendo rugana muri Kenya agasanga imyigaragambyo yafashe indi ntera. Ati biragoye kumenya uko ibintu byifashe muri Tanzania kuko nta buryo bw'itumanaho buhari buhuza abari imbere mu gihugu n'abo hanze. Umunyamakuru ukorera kimwe mu bitangazamakuru bikomeye yabwiye itangazamakuru ko ati ntabwo twabasha kuvugana hano, internet bayifunze n'ibinyamakuru ntabwo biri gukora. Uyu ni umunsi wa gatatu muri Tanzania hari imyigaragambyo ikomeye cyane yadutse nyuma y'amatora y'umukuru w'igihugu aho abigaragambya biganjemo urubyiruko bijujutiraga ko hari abantu bakomeye muri politiki batigeze bemererwa guhatana, aho bavuga ko Perezida Samia Suluhu agamije gukomeza kuyobora. Abantu batandukanye baganiriye n'iki gitangazamakuru bavuze ko imyigaragambyo yakajije umurego kwa kane ndetse ko iri mu mijyi hafi ya yose y'iki gihugu cya Tanzania. Umwe yagize ati imyigaragambyo iri mu mijyi hafi ya yose ikomeye muri Tanzania irimo Arusha, Dar es Salaam, aho itari ni muri Zanzibar aho Samia Suluhu akomoka kuko bamushyigikiye. Abigaragambye rero basaba ko abatavuga rumwe n'ubutegetsi barimo na Tundu Lissu w'ishyaka Chadema bafungurwa ubundi hakaba amatora anyuze mu mucyo kugira ngo rero batore uwo bashaka. Umurwanyarwanda wakoraga muri Tanzania watashye imyigaragambyo igitangira yavuze ko ari ubwa mbere mu myaka yari amaze akora Dar es Salaam muri Tanzania yarabonye abantu bigaragambya bene ako kageni. Yavuze ko bitangira abaturage biganjemo urubyiruko bashyamiranye n'umupolisi bakamugirira nabi bigeraho inzego zishinzwe umutekano zitangira gukoresha ingufu mu kubigiza inyuma. Ati umuntu ufite ubwoba ntasohoka, ni ibintu bikomeye hano mu gihugu cya Tanzania. Uko iminsi igenda abari Dar es Salaam bavuga ko ibintu biri kujya mu buryo kuko igisirikare aricyo kiri gukora ibishoboka byose kugira ngo rituze rigaruke mu gihugu. Ubuyobozi bwa Tanzania bwasabye abaturage gukorera mu ngo. Niko ko byagenze kuwa kane mu mujyi wa Dar es Salaam ukorerwamo n'abarenga miliyoni 7. Undi munyarwanda twaganiriye kandi yagize ati mfite mukuru wanjye ukora muri Vodacom nabo bafunze bababwiye ko baguma mu rugo. Kuwa kane byavugaga ko hari abantu 4 bari bamaze kugwa muri imyigaragambyo mu gihe ku rundi ruhande hari abavuga ko abapfuye barenga mu 10. Ibiro ntaramakuru by'abafaransa AFP byatangaje ko imibare yatangajwe n'umuvugizi w'ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi Chadema ari uko abantu babarirwa mu magana bamaze gupfa, gusa ntacyo leta iravuga ku mibare y'abapfuye. Ku rundi ruhande televiziyo y'igihugu muri Tanzania yatangiye gutangaza amajwi y'agateganyo n'ibyavuye mu matora aho agaragaza ko Suluhu
ari gutsinda mu bice bitandukanye by'igihugu cya Tanzania. Guverinoma y'Ubwongereza yatangaje ko yahagaritse ingendo ziva n'izijya muri Tanzania ku bibuga by'indege bya Dar es Salaam, Arusha ndetse na Kilimanjaro. Ambasade y'Amerika muri Tanzania yaburiye abaturage bayo ibasaba guhagarika ingendo zo mu muhanda. Hari andi makuru avuga ko ibikorwa biri kwibasirwa cyane n'abigaragambya ari by'abanyapolitiki bafite bahuriye n'ishyaka riri ku butegetsi CCM Chama cha Mapinduzi. Ibyo birimo inyubako z'ubucuruzi, sitasiyo za lisansi n'ibindi. Binavuga ko ikigo cy'imisoro n'amahoro muri Tanzania kiri mu byibasiwe n'abigaragambya. U Rwanda na Tanzania ni ibihugu bihahirana ndetse by'umwihariko rwifashisha cyane icyambu cya Dar es Salaam mu kwinjiza mu gihugu ibicuruzwa bivuye mu mahanga. Ibikomoka kuri peteroli byinjira mu gihugu, ingano nini ituruka muri Tanzania bibarwa ko nibura litiro zigera kuri 60 z'ibikomoka kuri peteroli arizo u Rwanda rwakira buri kwezi. Impamvu rero lisansi na mazutu nyinshi u Rwanda rukura hanze ituruka muri Tanzania nuko i Dar es Salaam ariho hari ibigega bibikwamo lisansi ituruka mu bihugu nka Arabia Saudite. Abacuruzi baho baba rero bashobora kandi kuyiha abo mu Rwanda bakazabishyura nyuma, bitandukanye nuko biba bimeze muri Kenya aho abenshi basabwa kujya kurangura bitwaje amafaranga. Kwa mu gihembwe cya kane cya 2023 ibyo Rwanda rukura muri Tanzania byari bifite agaciro ka miliyoni 228 n'ibihumbi 160 y'amadolari y'Amerika. Inyuma y'ibikomoka mu Bushinwa byari bifite agaciro ka miliyoni 328 ndetse n'ibihumbi 170 y'amadolari y'Amerika. Icyambu cya Dar es Salaam kiri hafi y'u Rwanda ho ibirometero 187 ugereranyije n'icya Mombasa. Barigaragaza ko umuntu ukoresheje icyambu cya Dar es Salaam akoresha amasaha 90 ugereranyije n'amasaha 180 ari hagati ya Kigali na Mombasa. Ibyo bituma rero ikiguzi cy'urugendo kibamo ikinyuranyo cy'amadolari arenga 500 hagati y'ibyo byambo byombi nk'uko imibare ya banki y'isi yo muri 2020 bigaragaza. Abasesenguzi bavuga ko nyuma yaho imyigaragambyo yaburiye, abacuruzi bamwe bo mu Rwanda batangiye guhitamo gukoresha icyambu cya Mombasa na Naivasha, aho u Rwanda rufite aho rwakirira imizigo yarwo. Ibyo bivuze ko ibicuruzwa bishobora no gukoresha inzira ya Gatuna cyangwa se Kagitumba mu kwinjira mu Rwanda aho kuba Rusumo. Ati ikibazo rero nigikomeza abantu bashobora kwimuka ati bakajya Mombasa, ntabwo ibicuruzwa byabura aho bica. Abakurikirana iby'ubucuruzi bavuga ko ingaruka ku Rwanda zishobora kugaragara hashize iminsi, hari iminsi mike bikarangira nta kibazo, ariko iyo bitangiye gufata iminsi 7 ukwezi bihita bitangira kugira ingaruka zikomeye cyane no ku bihugu bituranye harimo n'igihugu cy'u Rwanda. Ibyo rero bikomeza kuba mu gihugu cya Tanzania bikurikira amatora y'umukuru w'igihugu ndetse n'abagize inteko ishinga amategeko. Abiganjemo mu mashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi baranenga imiyoborere ya Madame Samia Suluhu Hassan. Uyu nguyu yagiye ku butegetsi asimbuye John Pombe Magufuli nyuma y'urupfu rwe. Yapfuye rero yishwe n'icyorezo cya COVID-19. Reka mbashimire mbifurize kugira ibihe byiza.